Tulantekanize ekyererezi tugikolere mwaka Jazz Boutique. Atu designingire Jaze. Ono wa manyo ajoire kiredikie. Nyota wa Chelsea abagizi ba Chelsea mbaramukize. Manyo bwire bona somedia niye kwikara yonga. Nabo kuba no gamba ekimani utinkukenga gamba timu ya Man. Kale timu ya Man. Abagizi ba Chelsea mbaramukizeho bakenganka nyowe tutabasajja ba Amani bagayiga. Aba Chelsea abasajja bagayiga bahagiza Chelsea. Hagambe kusomera abahagira Chelsea. President Yoweri Kaguta Museveni buhaburwa. His Excellency President Wekitebe Kyanupu Kyagulanyi Robert Sentamu Chelsea Muhozi Kainero gaba mweno waitu hagira Chelsea Kyagulanya Nabanja Prime Minister atawa Chelsea hati nyoka ngene mba Amani Trump abahagira United bata abasajja abana kunkaka Jazz Boutique chonka abasajja etekaniza tugikole akajezi atu designingire bakwanda ujazi nkabuno buno bona bro hanu mwakajezi mijoze yona buli type of course naona Vodafone mijozi yere ya Man U yona yaba nanka gigs yona gina abairo mirembe so basi R7 Itwa kajezi tukaikiza tuwagamba nuwe designer wa region inu kando wa generation yaitu kajezi boutique wakubano ndorogo yorurungi jama kajezi boutique aina majaketi aina bomba jaketi aina amakoti abakugenda abugenya aina t-shirts aina zineki zona buli rugo yorurungi kandi hati badogo ngino Valentine ikire Valentine yakyatikya mukaga. Of course. Abana bubwisiki mujye mu akajezi boutique mugulengo ezo surprising abayiba banyu aba boyfriends anyo mukaza ataku surprising utatalibana omanyire kimungu iwe twina nkoragana kajezi boutique ino t-shirt oburungi obukusa kunyumira omusajja wawo na masata garungi muno ama t-shirt gano garabago zona ndempalizirize nyine zaragirwe mu akajezi boutique badoge sabite baireta sabiti eri bashire kurungi cyonga kandi ngero kabimanyira nabakufani bafuaga yara musikyo rafuire ruhanga wangi baro musyogo tinwe twa egombaga kabina ira uliko twatuduliraga cyonga niwe karaga no mwengomana achukia kabina na kwato kuguru kumuna kukankanisa ni mukoleki niwo ibo jenye kwenda kiena bamwisire musikyafuire muno bana bosikimba gambira ruhangara abakwahiro burungi bukosobwire no bukyaro takafuire mana obusyo gafuire oburungi bwagenzire nabwo agenze nabwe mali yabantu mali agenzire nayo mali to kwenda kugigabo jya kufwa nayo ejunde I'm telling you Diana fuire nayo agenzire nayo bukuno obwo ngutera mwaka isane ngere wagiye gombaga hati kankuge hati iyo kimanyire misaba mwisirege babanzege kumusobya babe batakusakule mu bukosi nayo malo girora ataro arobisho niba kusakusindika no galero wewe lero ne kulemerera losi yenyine misomo isikilo bati nyomba ile bampaye misone egyo misati nkumusobya okorode nkumurura burani nkoro muri mugunde sereka kandi nekindi oiro no gamba anti abantu sibakusasira omusiki nkogo mukiro malito kule nako no gamba tinja akukora kintu kiona a very beautiful girl no murura mali bakwira mission yo kumwita no maliro muisiro genze nayo kamwita abantu tibaganyira omushyo gaba yatali suppose kuitibwa amazi mu mushyo galire life abere naliyo bomezi abayatakuruga hanyonyi kyonka mali yayegyo mali kandi abakazi kintu kikuru mwikale mukimanyire ngu emali giteke munayi wakasente niko sobole kuteka level ya Man hato aba abana nibo kusanga Julius emali yaina choke binaikara nabiteka mu akasente nabikora service nabikora service antati niyo capital capital inako business yao inakwikara no girole kasana kajeza hana inakukara na leto bwa kabibuli kaire hati nawe inakwikara na yerunga bati kandi araona berunga ni basarwa oiro biba mu business zisara buli kiro aranda mbaraba aberunga ebirungo bena ni babitekamu ni bibasara buli business tebamu magoba gonka abamu kufero no kufuna tobamanyira town hano abakani berunga abasaziro
ndeka Julius yo ikarano na kala abantu ni bamparana nko ampaya amabara leka kutina kolera abantu kwaha iwe bampereza amabara gabo Susan Susan haliyo na Jovia ekamusalira kimu lero Jovia ekamusalira kimu Priscilla tino exwa kwa hati bojenye exwanga bamweta Priscilla bamweta wa comfort kandi Priscilla tali exwa baite iyo kumaisha Priscilla uwo kumaisha na nyino anyo kumaisha muntu ondi baite kamusara kamusara twinaina Rose kamusara twina yo nkwenda tuba tukolera abantu ndete Sandra etamusale Julius akerunga atabona batabagani ba idolizinga Dayanogo ni ba idolizinga ni benda kubankawe baitu cyali yangire biremere bakwenda kubanka nkazali hata alimu abakaze bichoka byabo bibakoleire sente atakuruga hanyonyi buli musajja wakakufuna ina sente nyingi barati on chali ebintu nibijani bikutabukaho kufuna ba boda kuno funira ama taxi abasajja batagira keya no kufuna naenda kweyambulira obwe yambuliriraho ebisirani ndamukeza abana bo bisiki buli musajja ofuna yenda kweyambuliraho ate ebizibu byo kaine obo mugamba nkwenda kupangisa akajuna iruka nagenda iyo mayo okimamu makisiko godana baina pangisa nju ya milioni 2 miso mushaba ile wa hoi mahanu so apartment ya milioni 2 tero bado sakusanga ziri hoi matero ho sakusanga Julius ziri za hoi miso taka otamanyire manya baitu ziro nzimanyire za hoi mabuso henju ya hoi mahanu apartment iyo na hoi matugira apartment baitu za tugira bu apartment tugira tugira buzigo tugira buzigo eye abaina pangisa ya milioni 2 mister bwagamba babaina agamba kutraveling ahero abaina travelingira mu first class ba Julius nayo mushikyo gabayena kutravelingira mu first class okura nayo kuno kairo taina mirembe mushikyo gabayina ndabya kubiwe leka charafu kandi mbanta abaina kuchura nayo inakuba mu abakuchura amaziga ntuzirege nyananka amasho kantakuroga tukuye gazimbire nyananka baitu hati mbaini kugamba hati nkutera maka isani Mr agenzere Julius diakawe era inyo abantu abaloko abakukara no ikara genda kuroga mugenzi wawe okumukiena ebyo nabyabusa habokuba omushiki nkogo no mushiki abayire kyo kubanza no kubanza murungi buli kimu kyona akina na kasenta akaina abayitulebe ngenda ya speed baite ensonga ezimwisize bantu bakubaza zikwawukana aroho abagina agamba aroho abayire nakwana mukomo muntu ngo batagani bamusindikira ne message ni bamurowoninga nalemezamu ati kandi aro instant yendo zire gikiro keje bagini bagamba ngumanya ino musajjo mugaga yakwire milioni March 15 nabine bitukubaza tukubibaza kushigikira information ekukana nibata tali nitwe nguba right information kushikira engambo ezikurubata ezo nizo nanka ibiri aro kandondi aro instance ende ebageni bagamba ngwe kiro kikenyine kiba muisire akaba mu bwenzi ngo boyfriend wa aro aka boyfriend kakatagene kamukwana ati atagana muterana abagikireka akamutera amasimu atakwata tamanya ali mu bwenzi ari nibagamba ati oba maybe na boyfriend kireka araba yabayire mu yahulire kiniga bintu bingi habokuba na skalo moba kwasira wa apartment egyo abaina alindana ngo musajja akaija na nkebisembo nagamba kwenda kumsurprising yagenda munju ye ya Diana you understand so ebintu buli muntu akubaza bingi definitely muntu wafa bingi bibaho muntu babandi babaza story nyingi baitu jaisi twena nito moko nibwo muhanda nyonke ya maira nke ya maira badogo kugulire sanduku kungole sanduku abakino ntagi kugura abakino ngole sanduku yo kera gaira badogo kera gaira kugulira sanduku kandi nyabakira kwenda kunyera ngujya kufani ni baba bamaza kufa
no yeraguta ngeraga notinge kugura nyonkeraga ana nyonkeraga nkugule sanduko na nyo era nyonkeraga Julius yafani nyagure sanduko yayi kandi nyonkwenda kugulire ya papo okamara kagaba orugwire wa papo kuba manyanya kukozereke egyo bakagamba zibaza nanka abantu baifuoko baitu nyoginzikire mugga omuzimu gwangu kubatali banize kyaro kyone omuzimu gwange banzikirege mu sanduko ya papo nyina abasajja ba Jonadi nyina abasajja bano ba Kajezi nyina abasajja ba Manimani abo ba Manyirero Jazi nyina abasajja ba Manimani abo abasajja bona ba Manimani benyina banzikirege mu sanduko ya papo omuzimu gwange gukuguruka baito okuba manyonko zere keke akiri abasikibe nkwaine tibesonda malini banzika mu ya papo bakwesonda nkuru gayo na nyowe mfirege mukaginzika mukabagambe omuzimu gwange gukukana ni gukutalibaniza kandi nyonka bagamba banzikege na A+ funeral service hatali bintu sikomugwa leto mugwa ogenzere muno bene byasikomugwa osangaro na batamizi kune sanduko baginagireyo kunu balira kakora ejo kabyaga ngwa muwaze muhigike ya itafwali ni baba kole kibaka kwenda ebyo Julius abaire nanywa muno kambucha na ini badomayo ni badomayo ati kanda ati bakudomayo soda bare sanduko ya ote kuhimba ati nkabakazi bonka habwo obaire service provider murungi niko tugamba baide Julius oyunyitira maka Julius tugamba obaire service provider murungi kyonka amazima baddo nyowebya osikomugu aterekereza omuguha manya banze kutekeyo toletaga funeral service nungi A+ niba migabo ninsirimuka pora niba zinakazina amazire mirimo ye bajibine byomugwana leka cyali leka oiro harata abantu tukyala musikoli abantu bayine ba complainene bagamba mbomesi abaire mbomezi wa bei baitu mukali bajja ku muzika kandi kintu kikuru muno Julius kusoka kuterekereza hari umukuikara nsonga nkuru munabo kuba ebire bikira mise mirambe swaza swaza abokuba tokorora nkananka first class yabaina agenda nka mu Emirates bakuba tugeze nagenda nka Dubai ekitito muno milioni ekitito munasa kwa milioni nka musanju okikengere kandi tagenzere murundi gumo agenze bugenda ati no ati abaikaire nagenda nagarwa ati baitu nkwendo just first nanka flight emu yonka milioni musanju aroneze ndabura ati nkanankoko nkamvungerezo ka America zigenda na milioni 15 just traveling hati eze sente abantu bayini barodo mwapo nabagamba wewe kyonka wewe nizo nanka bataro yagambire lyo bomezi ngonyumirwe ebisigaire birajja hanyuma badogo ntakugambe lyo bomezi abana balitera amatafwali abagamba nabana bange bonkore mitwara 5 ba percentage yava ina mitwara 5 amaisende zingeri zikumbonesa ekyo kubanza badogo nabuli tukakibazaho twagamba abana baleke kutumara muno because one abana abojja kufa bebintu byokugamba nto kubakolerera baike bakoleki babitunde tokura tugenda mu wiki ya school fees abazere baje kutandika kusasura school fees bantu batandike babana bagaruka isomero ote mara mu kugenda kusasura fees okasigara utaina nezo okulia omuzaire agenda kusasura fees nagenda aina tugeze mitwara 5 yona nagitekayo nale matesigeze mwadeneza lunch kuna ina na loan aina na loan arona bakwehora ga maloni ga fees no yehora loan ngo mwana agenda isomera asome bojenya abantu inyu ebintu ebimu mwebereremu omwana muteka musomero lyo kusobora boje kintu kino batuli bakagamba mirunde inga
muteke omwisomero eriyo kusobora kwa afford eriyo kusobora leka kumuteka mu isomero eriyo jja kwenda kugenda kwehora kutunga loan soka kulya loan kandi kuno ina loan wewe Julius okwesanga abazaire abamu bentekereza zabo ziri ziti ngo mwana ogo nobo kumuteka public ajja kusoma ati kandi ebizamu bijja nikyo kimu hati na mabanka gatandika kutumanipulating iyo kimama banka gaingi munoga kateka omanyanga school fees loan school fees loan mali you take a loan for school fees habwaki omwana muteka lo kusobora aleke kuchwa kugamba nti nkolera mwana wange manya nkolera mwana wange omwana byo gamba nti okubakolerera ojja kufa wenyini babitunde bakubitunda you understand obano kyafu oti turozera abazaire bayingi naleko omwana kandi nyina nywa kwenda ki kamukwate hello yes ndaki abazaire utalya loni habo omwana utalya loni habo omwana omwana kumanya Julia Salasimu akubaza na mama waye baitu ntukyagenda maiso mpora kandi program taruga kitara TV njya kwijja sazinga ntubajukiza ngo tugira Arafat Arafat niwateka program yaite ne Center Arafat rolling chicken enyuma ye tusimbule nkaisatu kya ekyombeko kyaiteke kya bunyo tusimbule nkaisatu akiki ekyobukama kyaite omukikuba nalinja kamo sente kandi program ene ntubajukiza ngo gendo gule yenkoko ebyo kulye birungi byona inaye byo kunywe birungi Arafat ono nyina nyewe abayinatera ntakusaba kumuyaho hati tukutekebwa mwensimbi obagambire Arafat rolling chicken data mbasomera namba isimu Arafat rolling chicken bali enyuma yekyombeko kya bunyoro kitara Kingdom ekyombeko ekyo no hakusangibwa Arafat enkoko zire za kabeza kandi Arafat oba enkoko zaziguranka wewe nyobe kandi me Arafat chips zaizo aro genda kukunanka enkoko ne bakuguza obukokoko kahura kona katerekeye baita aro hali nyagenze nyagure enkoko yona no kugichwamu kuno munda kuna ali orusayisayi rimwe bihuzi tehire kurungi Boje webara Arafat kujja muhoyimo katujuna okatujuma na chips za Arafat oba obutakuli bulero oba bulimanka bakusano babuyanka South Africa no liye chips no uramali no gama orora kimu chips za Arafat zita very different hali chips zine za abantu kandi ati abasajja abasimuleke batwara baguliro chips obwa street obwa muhanda obo mubugayiganyire bulimwe bihoyihoro omwana obushiko genda kumulitsa chips zirimo kihoyihoro zirimo kijunjuzi zirimo manyenya mubugi genda mu Arafat batera namba isimu 0776 28 8 5 5 twina ba wellness beauty aba wellness beauty center bano bayina buli kyokwehunda kyone kyoba kyabakazi manya lipstick manya lip balm lip gloss manya perfume buno kwenda kuboya kurungi obokwesiga mobile body wato obwo kubo oli fresh kurungi manya body lotion bojara omisibo kwata mu ngaro weno sano gambo ba obaikaire na tememi amba kunuka nebikara hati genda mba wellness beauty center bakuhereza perfume burungi oboye kurungi ebigita birungi bakutabulira nebigita kusikira skin yawo batera namba isimu 0782 57 58 27 baino baga za bana za masomero bagobwo orunde namba isimu endi 0774 ananemu 20 ojja kuboina aba wellness beauty center jase kyombeke ekyo okurura hali finke erimo a main street finke haleri akikuba ekyo ojja kuboba ina aba Arafat aba wellness but Arafat na wali haja tukubajukiza ente kanze tujikolere mwaka jezi boutique Valentine Valentine izire abana babwisiki mujye mwakajezi babaguze ngoye nungi nabojo kaje abakazi n'abasajja bo abakazi zira iguru kuri mukalina then zabasajja ziri hansi bali hata manyira abakazi Valentine nene tukwenda kubagamba
mulekera okutugulira obuntu nto bwa raisi oku budgeting ngambo musajja ojja mu gifting ebintu bye mitwale ebiri buno muletaka boxa na leta nakasaha buno obusasa buno omusajja muteke mu bintu bye beyi habo kuba mazima kuroleero obwire bugenzere kandi nakuzaire muno omwana orundi so bajja Julius nkaiwe omukazi bwa kuba naija naenda ku surprisinga omanyire kya nakora akujja ne bintu nge byesende zinga ati samza musali ali sente baitu angulira atu buntu nto obulungi ekyokurangukiya amani hati bokimanya nti mpagira Chelsea ija makajezo ngulire jaze ya Chelsea ija makajezo original oginteke mu mitwaro 8 mitwaro 7 you know so tubaire tugamba abazaire mutwala abaana masomero ogemu ku affordinga. You understand? Utatwara omwana isomero eri otakusobora. You understand? Hata bana bajja kutandika kusoma omwana ojja kumutandika ojja kugenda kusasura fees omunjo wereke mutaina ne 10 oliye loan bora agenda kusasura fees bora into ogenze kusasura fees banzo oliye oyigute yego onyo weteka munaka sodobo kabiyo kanywe baito ogenda kusasura fees no we mara mzona nti maana wewe bana ba fees abana abogamba nto kusomesa babiki ojja kufa bafoke loss. I'm telling you ati nkugambira Julius okurora ekikuru kiriki okubangu omwana agenza isomero yasoma nobora muteka mu isomero lya government ajja kusoma nobora muteka mu isomero lyaki private ajja kusoma kyonke kikuru esente zokora sigikirangu no mwana obwe muteka mu isomero linu nguturukya bwingi kibwisente oyiro obuzibu hali waizire baddogo akaija binu ebya kweyoleka iyo kimanyira abantu abazaire abakusinga batwara abana babo masomera agamu habo kweyoleka yo kimanyire nkwenda abenko wakabagamba nkwenda abe baiti yo kimayika bagamba bana bitabasomesa masomero gabe basomera Mandela akanda tobalize Mandela ene okasa Mandela chali baito barangire batu kikenga banyiri ngamba hati let me give you an example of Jonad engineer Jonad yaki engineer Jonado Jonado aina capacity yokusomesa abana ba international schools. Of course aina capacity yokusomesa abana baye omasomero gahero baito kimayi basomera mbuga hanu hoyi anta kwenda chengereke like omuntu leka kugamba ati kanyoba dogo nsakuba ntali ha level yokusomesa omwana omasomero gamaga haiguru kaga kumarayo nyonyendo omwana muteke musomero hali nti nobunkubandi akisika fees zitakusobora kusasura fees ezo ombintu byona kisana nenju ita batakia abakyapangisa batakombekere kyendorale munju nti income zizawe zona nobo kuhika oba zitakyaleta kurungia kasente baitu no sobora rente takusa kulema okengera egyo nsonga nkuru in other words tikiri kirungi kumara gehanika alevo yotakaikire yotakusa sustaininga utaroro mwana wananga kusomera isomero lya amani ngunaiwo kwenda kora kimuteka isomero lya amani hati nuko kurolera some of you nkabana bo bwisiki muenda manya independent kuba I want to be independent nogano sasuro enju esente enyingi muno no wesanga ebichoka bya byensoni nibe nibibonabona oina kumekinga sure bakale ni bakukarakata nibakuhuba otunge rent imagine kuhuba otunge rent okora Julius ebire bikira ngu ekintu ekyo inakora mu bomezi bwensi bono libatira mu class yawe class yawe yokuba ni yegyo otenda kuba mu class ya kajezi abo kuba kumururaga agendaga nawo nanywe bia nanywa wine nayo niyo kwendonyo kandi omanyire ngwe ntahya yawe oli suppose kunywe soda na maizi obana obutagiyayo okwenda kunywa wine abo kuba bonege kajezi nawo nanywa wine badogo ntakunyumizeho ntakunyumize story y'abana bo bisikia bamwataoni hano baba nechipa zawe ziri empty barubata nazo nibazitwara mbara nibatwara mutoyi nibadoma maizo mu chupa baika nibaziteka nanka tebu usanga wine cheze za baby yezo manya JP is JP za marura
usanga zijwira utamanya yino tekeza no bakuruga kuzinywa tamanya muyisiki gwawe mulimo guba gokusoroza amacupa ati ojja notomera nabaita abasajja batomera ojja notomera tebo yabu ntamanya kabayire katego nokagwamu abana besiki babikora hanu babikora kwenda kuba level batakoraki batakusobora kusustaininga yomkenga obomezi niko bitobuta obomezi bwedoro batire hapesi yawo kandi to obotali na stressed tewe stressing habukuba oyika level nti bokuba oli munju yemitwalo tugeze emitwalo 15 eba 10 oba musange oba 5 kusikira no ranti no sakuza affording barati omwana obisiki renti kuhuwayo inakutoza kuhubayo inakutoza abora tomeza no isange bichoka bensho nipaka bina kubonabona nibonabona abo kubona kusasura rent kandi kino nsonga nkura abisiki mugenda muno mu classes mutakusobora no yesanga abasiki abamu bakubakwataga no maduka mu ibirengo yo maduka abo kuba okwenda kujwara kago ya karungi okwesanga ogenzere muduka yabandi okayibire mukumbe kamere kukwasi baziba tikageza natanyimizo mu security yazire manyani ndi akabanagulira musajja ebyengoyi yamuhereze ki message kya mobile money kifu ekifu baziba dero ba masaruni wig ati za mutwezi osanga ba masaruni ni bachura ata majate musaruni azire gipangisa bamaze gipangisa ya malira tagaruizi aba ajate musaruni nagamba munkoleo cyara abashikini bamwegedeko ni bamukora heno ni bamukora isoke ate bamara mukoraho kaisa nagamba akumdirect esaruni erigwa hano right road hano kandi atakobaza nawe isirimuka hoja kurora ujya kundora naturuka mnagangunu wa akujana ate ye kuba hataka kolido tibongera kumurora arona ijazo bali zire mu mutwe balisara muno bazire nobwire bona ntukusiba isoke no ni bazisara bazibiba bikora ati why do you get to that level boku bota kulisobora isoke lisara batira mu space iyo kimaba isara araba isikaba mu emitwe yabo enyuma basazira isoke osanga na gatano no sangano bakasibire round hano bati omunda hana areki urabo kubane sente aguzirega isoke tiri yamara kyonka kwenda kusiba isoka abo kubabo nagaga nanka katukira akajyaka kali mitwaro 15 takusobora kusibaki akalimalire ati no isanga bamusibirana alisigaire hano ekiraunda hano buli nibo bakucanga canga nibateraniza kandi naye nobo ko uri muisiki oine isoke eriye kinyere ikiriza ikiriza araba bagira isoke eriye kinyere oli manyirere munyerere ndia kujja kamukama eri kujja kamukama no sangano lichoke natanka gama nkuonchaga mwana ni wakulichwa amana kulichwaga nina kahara kangi kwa Chanel na isoke likalema bado likaganira kura ndanali omunye kandi wogire isoke eri angendi gira nje kushinga na baisiki bange isoke so hati nkwenda kuramukiyaho abanywani bange nkwenda kuramukiya aba family yange ba family members bango bamanyire manyira abamu nkara manyiro mama hati nkwenda kuramukiyaho kageze we bari mu namaizi ntajya kuulike mimi bali tu amaizi hati nkwenda kuramukiyaho burandiza brandes za sasui musabuzi kasa wa bunyoro nyonko ziri kageze aba family yango bamanyire aba family manyire madamu wana abana akana akatukolere muno kana family ya Julius atinyo we family ya Julius ingimanya abo banzo bareke family ya Julius nyina anko wange nyina anko wange anko atamweno waitu Jonadi mweno waitu anko wange omukama ruhanga obusobozi anko wange wenyini nu isonyobo yali namfaka mundekera yamulekera ainayo nabanja ati nabanja ata senga wange anti ekando nu yaswiri na anka samagi ara ono musajja yabaira isimbire na abaira isimbire na Dayano mukyaro no bamweto vice mayor nanka Suzanne ba Suzanne bawa nabaira isimbire na Dayana ogamba sinanso ogamba boha ono mukazi ne watimba decoration hano bamwetoha
Deputy Mayor Brian nuwo. Ni watu hata Suzana hata Sylvia na Iwa yeba mwito. Timu manyi. Hata mwenu wa the steel. Hey. Anti-family iteta ankoto. Bamweto. Hati anko wangondi. Anko wangonda ta hamuhozi keino rugaba. Ngora. Tondora mulingo tuisana nendo bata. Mulingo turubata mu embaliga. Enyona bagya bayitanka Gaddafi. Deka kubaza halebi. Ata abo niyo family yange. Then Matiaka Saija ata Masias wa decoration. Owahano. Ogo timu ino Ruganda. Ogo mwene of the steel. Ogo timu ino Ruganda. Abagaiga batabona. Nyo Ruganda rwange nkarukugambira Julius. Okuba manya bene bayituba anko bange. Batumbi ababaki babatumbi bakuonga ngira kabagambo gwa bamwene waitu wenyini kabagambara petrol station atana mkuonga mwene waitu wenyini wene waitu kandi ni wamfo warujoka warujoka ati nikyora sky limit ogo anko wange ekani nyotindi brother kajezi ata brother wange brother wange ata mukuonga kajera atamuka bakazi bange aha ati magara anko wange onyongira banko bange bamano iro nyoti nyefasa ati Museveni ko anko wange wenyini era mukuyisana nyoti oiro timu efasa bakumutekate ko manyali Museveni anko wange olire ngo bikutali bani ato kengere so ati nyoti mbete kabakona nyumba ina sente zabu na nyonyini zange tumalire ntekaniza tukumalire ntekaniza tubagambe kyalero tubaire mwaka jazz kandi ntubajukizangu ijogulo rugoyo rugono no mukiterera ja ogulo rugoyo rurungi kusigikira mu type zo kujwara harimo abakujwara t-shirts eza kola harimo abakujwara amasati amakoti nywe na kwenda gena mu mbaga yone bintu biroha no mwaka jezi ukwenda kujwara kofiro musana mwingi bari kajezi okakitera wewe ni wajwe cyabagaiga bona bahanu abagaiga bahanu bona ni wabajwe kya bona bari hagiro muyaye wayogo muteke mu kamero ogo muyaye ogo muherezo umurozire mukwenda dora kaharata kasaro moto sagamba kitwa cyenanka umurozire mukwenda aikarani mwaka jezi agira nensanyanya omboyin baita yenda mali ate obusoza abagamba itizoki ayenda enanka enkudi bukuda kajezi notubaire entekanize kyererezi hakitara TV reka tutene sabite kuija atuboki akatano every single Friday tubaho bakuterera MC adda kale mwikale kurungi mbaye